Hagashputerik unailar kipatba na kaleng kijaka kilawan penasnok tilang hagajingat patba kabala pelang na Meghalaya Pradesh Congress Committee kung kadak wan bersya ikajing temu panwanra jing penkala ke FCRA dak sarkar NDA bailam dak Bharatiya Janata Party ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 ya kaniya pelang ji kenduk lang Hamadan Hearing Help Fire Brigade Syeduk Doan Besko Mukra Hagani kajingat palba la penong ru ya kajingra plakat kabala thua iki plakat kilo pensengek no ya ke FCRA Amendment Bill Arja April pensengek kajing health ma jong ke BJP alur ki NGO pat ki hok lang breu man breu kiwi ru Kasih utam kene kapil ladang iton ke yin mani kiba yo tingarap na kibo nabar na Amerika na Germany leni nangno leni ladon ke school ke biting Arab leni ladon ke hospital ke biyo tingarap leni ladon ke NGO ke biyo tingarap ai jam banpun bahai ki school leni kino ki ying banera ki baduk ki konsep bat ke biyo bisa nabar jong keri India kini ever se uno bakwa kini bisa banban nabar habdan kini ke license barabar kayarap ya kibru kebadan hakaling jom kerindia palat sanpo hajar tadi ke license kumanswa andre mentah ni sanpo tadi ke license lacakan sel mentah ke sasang katsau hajar tadi la kumno kini ki katsau hajar tadi hajar lais pak kalai kini tanghang ni north east na kini kebadan hajar lais pak kalai mentah hang ni Meghalaya stang nyoko kebadan terikam balai haden bawang kini ke BJP kala pentik yang kino kebadan FCRA kain kini FCRA kita menghape protes kolong tumni ba ladang isna kawai ke jing mani ke bacikror New FCRA New Pandabar tang sekolah kin attach lene kin simi jing mani jingi ladang yang la pembiang di jalan kam lene ki school lene ki hospital lene kino ki cakap ai jing hikai ya ki bedok ki ba matla lene ki ba amna kane kade kawai ni ki fon ki bayarap handrai lomba ka jing pas lene lomba ka jing pengkre jong ka BJP kane ka bil kini baru ki don ha ka jing ma gila introduce ka kawai ka clause kaba lada ngila pembiang ki kot Islam lene ba lada ka tak cancel ka FCRA license songi ki FCRA lene lada ngila pan renew lene lada ngisrandar lene ngila pan pembiang ka no kensim kila set up kawai authority ke bansim kane ke jingma kababot ladang renew lada kin accept ke renewal jengi
kata mut ihap di property jingin sashin kata iki badok bon ki school mentai ki school nyam ki school shnong ki school papunyai ki NGOs ki babar iyo bisa ke building ki iyo bisa andre ni isi utang kabai tuition dan isi utang kabai admission kata kadau gila pangkulai school ki konjongi ladai ki pensengai gini ki FCRA takamot kajing jongi kalong ba ni ki hapsu kam kan rem kabai school ladai le hospital bobon hospital ni bilai kiyo ki machine ki barem lomba ka FCRA andre menta ladai ki pensengai gini ke treatment hospital kan rem ki bon ki bayarap iki bematla kibarap kibadon tikuna khotmet keleng lada pansi ikini barok kibon kibankang kata ni kup kongres wan Delhi ngadawan Delhi mending ngeladon meeting ba ngirong la isu ke beb parlimen nin persya hanya surok nin persya parlimen ladon kam ni persya akut na kemta kerit pai tang ke kongres kaba riada kaba yarap kaba persang kat bala nak kita dirinpai. Congress is the only party who stands with the people, be it in parliament, be it in the street, be it in the court, wherever we go, we'll try to help to protect the people. Ngaku apa nombor ni Congress nimdon FCRA ini kan ni interest kami tanggung ke parti gitu nimdon FCRA po Congress. Henry lada ki khang ki school le khang hospital ki khon ki ti jongi ki bhai ka sem jongi parado prasnam jongi ki parari jongi ke dom ki ke katang iwan hamni umtang ndai tang mata ka party ndai nam ta ki interest ki ba na ka ta interest ki badok na am ta interest ka lawe don di bang na kene ka BJP ngi ki ong ba kene ka bill kanam pe itu pelajak kamde bang perkhat ka retrospective Andrei nado kini ki por mentas kman Andrei kalawai tong disamla tong ni mentas kman kadang jor kan kampila I ki bru kan tuk susu ladam don ki bira pingi dobar ladam don ki paraniam ladam don ki parasnong ladam don ki NGOs ki befer nginang jenjar susu kado kam kado dam kan jor susu kata ngi don kam banyo jengarap kumbak sayo himan swa kajin tu jok kongres namta ke parti andre namta ke ribat ke jai benru namta ki kon kikti namta ke lawai jong ki kon kikti jongi wat so bagla bagane ke de kam jong kongres andre ke kam jonga jongpi ke kam jong barok kajin persa jongi kane kalong ba namta ke jing bha ke lawai ki kon kikti jongi iang ne ke Saint Mons ke Saint Anthony's ke Saint Mary's wat ki bon ki school bakaleng kenda pe bha ki badam sudah ke FCRA motor lada ke BJP kam renew license lane lada kini kimla pengbiang kai kahanu korkom baki ni school kin surface kata kicing baro kata bagi wan hangni iwan kenang hangni hajan udon posko nama risau tu bah kami area hangni kebabon institutions ki building te nak FCRA de tang binyo i building iyo kicing hikai iyo ki hospital nantang ia dai ki padok kamde tang pensai building rei lamba ke FCRA bon kijing mentoy kaduna ka pai school kaduna ka pai hospital kaduna na dong hadong kede lamba kijing don jong ke FCRA pat kor kompanya ding di FCRA ni ong ya ka sarkar kino ki babakla penstom ki babakla balin penstom ya baro kino ki misuse lene ki babam ngim percaya ke transparency lene ke accountability ni keman dadon ke transparency ni keman dadon ke accountability ndai de pan stom ki breu ke bade pan stom amdai pan stom ya baro kata ke jing semua ke jongi kata daw daliang jongi ko kongres ni yang ngakapat ya ki perlok ke badan keleng sobha bo ke jing doai kenang bagani ke jing semua jongi kan long ke bajak down BJP down BJP down BJP resign Modi resign Amit Shah we demand justice down BJP down
nang ta hanong stone ni sale bat borok kawai ke mekhaja ngile borok kawai gen dia kilek keleng kene kade ka peace protest ni klam organize gi bru ni kwa ki bawan ki wan na mar ba bale ba ni sham ba ki bru ki sim benta kanang kene kom ka awareness ba ki bru ba ki de ban soto ba ke jing bakin ban haden Ni bagian di nong ilam balang ni klam khot na mar ba ki bodon FCRA ki sa perngem ba da kejuk kepor ngim kwa ba maki kin safar kin sa haras teh kejuk kementa pila intelijen popon tiginong ilam ni klam involve tiginong ilam balang ni kron wol ki bodon FCRA namar ngi wol tang de parti ngi ready ban face kono kita ngim kwa bakin safar tadi nak pat kiro sel thoi namar ba pila BJP tang da yolat ur krubit ngelat da yolat ngim kwa ban involve ki ngi klam involve ki niam